You are not a tourist here. You are not watching from a balcony. You are shoulder to shoulder with strangers, and someone's elbow is in your ribs, and a child is sitting on his father's shoulders directly in front of you, and you can smell sunscreen and sweat and flowers. So many flowers. This is the Batalla de Flores carriage parade as it actually happens. Seen from within the crowd, not above it. The view from the ground. The carriages appear one by one. Massive wooden structures, every surface buried under carnations, roses, dahlias, gladioli, tens of thousands of blooms arranged in patterns that took weeks to build. Each carriage is a different theme. Each one draws gasps, but you don't see them perfectly. A phone screen rises in front of you. A woman next to you is narrating into her Instagram story. Someone steps on your foot and apologizes in Valenciano. A group of teenagers push past, laughing, carrying bags of petals they've already collected from somewhere. This is not the television broadcast. This is the raw, messy, human experience of a parade, where the spectacle competes with the spectators, and the spectators are half the show. You hear snippets of commentary from the people around you. Mira, mira, esa es la de siempre. Qué bonita, mamá, cuando tiran las flores. The sound of camera shutters, the crunch of petals underfoot, early casualties, fallen from the carriages onto the asphalt. Why this matters. Most footage of Batalla de Flores is shot from elevated positions, balconies, press platforms, drone shots, clean, composed, dead. This is the opposite. This is what it actually felt like to be there. The heat, the press of bodies, the moment a carriage passes close enough to touch, and you catch the full scent of 1,000 fresh flowers, overwhelming, almost dizzying. The way the sunlight hits the petals at an angle that no camera can capture, but your eyes remember. You are not watching a parade. You are inside one. No narration, no music, no commentary, just the murmur of the crowd, the clip-clop of horses' hooves, the creak of wooden wheels, the gasps and applause, and the distant call of a vendor selling cold drinks. Best experienced with headphones, Alameda de Valencia, Feria de Julio, Batalla de Flores 2026. Real time, no cuts. Slow TV format. Natural ambient sounds. Crowd chatter, horses, carriage wheels. Camera shutters, children's voices. Perfect for virtual tourism. Nostalgia for Spanish summers. Or falling asleep to the sound of a happy crowd. More slow walks. Subscribe. Enjoyed the chaos? Like the video. Fotos esperáis que os companys de la prensa, esos portapoméis a cavall y portacholles maravillosos. Maravilla, bien bonito. Portapoméis, portacholles. Ana Constancia de Brasil. Ahí está. Los primeros carrozos. Ahora de los amigos. Santa Antonio de Castellano Liberal. Los carrozos convidados, en este caso, fuera de concurso. La tenía de la comarca del Alta Sur, els balleres majors infantils, benvingudes. I de l'este, la companya de la comarca del Alta Sur, els balleres majors, benvingudes. I ara tenim les carrosses que completiran aquesta secció ordinària B. Avui de passar per davant d'esta tribuna i esta més. Después coneixerem el premi, Charan Carlos. Tan pronto. ¿Está nerviosa? Ya ven en Brasil, la primera de les carrosses, secció ordinària B. El grup Libre, sector Camín Sagrada, els que van tripulant esta primera carrossa que passa. Comana. Número 2. Sección ordinaria B, oriental, del grupo Libre, sector Cama Real, Grau, Nazaret, de Seua.
Carrozas Castillosa SL, sector de Nicaragua, Patricio Resultados de Nicaragua. Margarita número 5, Carrozas Castillosa, en este caso, el titula sector Campanario. La número 6, corresponde Minebra, de Carrozas Castillosa, en este caso particular, los amigos del sector de Agua del Remedio de la Mujer. Esta número 6, Minerva, sector de la Mujer. La número 6, Padre de Carrozas Sánchez, titular de la Junta Central y Central. La número 8, clásica, Carrozas Sánchez, titular del sector Rosa Cañal y Pedrerol. Claro que sí. La nueva es Biopar, también de Carrozas Sánchez, el titular del sector Camín Salgado. Sánchez también a pasar por así, esos coches y auchers de agua en total que van a acompañarnos en segundo y desliz, los amigos del Camín Salgado, esas ministerias con la organización estén nombramos, mientras que se van acostando así a la tribuna los carrozas de la sección ordinaria A. Constance per así ya esa sección ordinaria que encierra el número 11 y una nota del primer libre. Y va a tripular per Prex y de Sonés a Acord d'Honor Falleres Majors 2027. Benvingudes. Reinado, que se acostará, número 12, de Carrozas Cortés, 9 meses tradicionales, con el 2027 de Seres Pincan. Merinas, la que la seguís, Carrozas Cortés, 9 meses tradicionales, Acord d'Honor, 2027. Y la peineta, la que verdadera de Carrozas Cortés. Entonces, tribunales perfeccionados, Acord d'Honor, de la fecha 2026. Adornos, es la siguiente en pasar de esta tribuna, de Carrozas Sánchez, tribunales del sector Olivereta. Sexes Flors, Donarán Carrozas, que también preseleccionés a Acord d'Honor, Talleres Major de la Fecha 2017. Número 10, Castillo Disney, de Carrozas Castillosa. En este caso, ya comienza así la media escuela seccionales para un infantil 2027. Contento cuando te sigues ahí. Dariuy, tren de la alegría, Carrozas Sánchez. También
preseleccionats infantil 2017, infantil de València 2017. A Sílvia de Carreras Sánchez. Primavera de Jordi Valencia Marquès. Els següents preseleccionats València 2027, on s'encana ja de comença la batalla, que ja que sí, porten de front i de la raqueta, estan preparats. Així l'agricultura València cap a Brasil, Jardí del Túria, Conselleria aquí de Rael, la 34 de Federació Valenciana de Moros i Cristians, Alegria Mediterrània, edició 155 aniversari, Floristeria Giri Blau, Floristeria d'Alcira, Josep Bernat Iborra, totes elles, Mercavalència, clar que sí, la marca de València, este movimiento Floristería, Sentido Florales con alma de Lourdes Torres. Secció especial a Félix, de Sergio Calero Millán, y la Regina de Jesús Morán, de Rodríguez Penal, de Camino Senor, de Unidad, Regina de Jesús Morán, y Rodríguez Penal, número 26. Ahí está ese segon premi per al número 9, Bioparc, vinculant per als amigues del sector Camins al Grau. Ahí estan elles. Número 11, Luis Morena. També el número 12, donde seguia tripulats per aquestes senyoretes preseleccionades en l'honor de la Major de València. Número 12 que s'emporta el segon premi. Colocant-los ahí en esta base. El número 13 que s'emporta el sèptim premi, Menines. El equip individual, el sèptim premi està molt bé.
mismo.